Abazerezibwa Muguha bari Principal Assistant Inspector of Ministry ya Government z'ebyanga Dr. Masembe Kamaradi mukuru w'eby'emisharuro aha district ya Kabare Beda Mwebesa hamwe na Erin Wagaba urukora nka inventory officer Beda Mwebesa hamwe na Erin Wagaba bakwasirwe omwazi gwa nyumwebazyo kandi we Masembe Kamaradi yakwatwera izoba kandi obwahati bakomirwe hakitebe kikuru kya polisi omuri Kabare ezi sente ziri kwingana biliyoni 1 na miliyoni 491 zikahibwa Kabare ahansi y'entebe y'ekanisa ya Green Climate Fund kandi ekatandika omuri Kabare omwaka gw'2024 kandi zikaba zigenderire kugura ebintu byo kuyamba abantu abarugire omu bisharara bekundire omwaka gw'2025 abebembezi bakarangirira ngwente bishatu 99 zikagurwa kandi zahibwa abarisa konko omuhwezi wa RDC ahabwa Kabare Michael Chikashare Muramira yagambira umunyamahuriro witu ng'okucondoza kushangire gwente 297 kandi zo zaguzirwe kandi zikahebwa abarisa n'amazima abantu hariho bareba abakwatwa omugaje jaka kandi abakwatwa okwatwa kw'abantu kutandikire nyuma abazyo kutandikire na mukuru wa production wa district ya Kabare niwo kwasirwe nyuma abazyo mwazyo erizo bahakwatwa urukurra ibyo kwakira ibintu biri kubana bitaho mu district ninga show inventory ninga stores ibintu byahiza kwija wari umuntu uri kubirecevinga kandi umuryabo hakwatwamo n'umuntu obire na rwo ministry ya local government Chakashare nagira ngo ondejo mukozi wa district orukora nkomubazi w'ebitabo Dennis Naviri nawe obwahati barimo ne bamuhiga abo mushango n'ugwo gumwe yagira ngo Dennis Naviri hamwe na Mutegeki nabo eshahayona nabakomwa hatu washanga ibintu biri bityo turukubasa kushitama ntutekwa kureba ngo buri muntu ya kororo bimbirwe ubwo muntu urugero mu ministry ya local government ubari kujya mu nwabira focal person ente nuwe yabire nazigabo umuntu kwijo mu district abantu bona kabayiha mu rumo gwabo akatandika kuba nuwe yagabende mukuru w'entebe ya katano aba district ya Kabare Dennis Nzeire ndio mugenyi hamwe na mukuru w'abakozi Robert Mugabe bahamyangu bamwe mu bantu ababire bashemerire kutungende tabarazitungire kandi abandi abazitungire bazugurize bagira ngo bamwe mu batungirende bagarukire ombishara tabazi abantu ukahurira ngo ukataka icyo mu office izo ni posts zimuni ntunga nayiko mu office nahora bakaletaho ibiceka bazigabira abantu izindi ba promotion bazireta nizibaretse nazo tizahika kandi nenta abantu kuri kuzayo bakwirika bakaziba bamwe bashabazi bakabastwara these beneficiaries abinji ko batungirende bazi gusa kandi zinji bakazibaka and now the other challenge is batina ngo government will come to look after them. Twaza kuhandikira amahuraga banyakukwatwa tasuga bacari mu cyhome cya polisi program ya Green Climate Fund inyumaho ekatungemera banamu obwe bamwe bakuru ba government bakwasirwe bari kutebekanitsa kwiba senteze omukwezi kwa kabiri omwaka gw'2025 mu bantu abakwasirweho akaba hayo omuchama arakugira ngo owabiri RDC Jonas Simwe owabira chairman w'entebe ya katano Nelson Shanga Basheija n'abandi bakozi ba government bakakwatwa ahabutambi bw'amaraka gabo bari kutesa ngo kubarabagane sentezi kandi ago mahurre tukagabasyaho hano agabire garimo amaraka ga chairman Shanga Basheija hamwe na Jonas Simwe bari kutesa omuchama okubar kwenda kubagana sentezi ebintu kubyamanyurwe ministry yabyemezi n'obuhangwa ekemereza okugura ebintu okusya baheza kwetegereza genshonga amakuru aga gasha kwa Jimmy Emmanuel omuri Kabare.